Prvi Srbin, doskora Banja Lučanin, nakon leta na granicu sa kosmosom, sletio je u Ivanjicu, i to pored Rakijskog kotla. No evo, ide. Zdravo Saša, zadnji put kad sam s tobom razgovarao bio sam u svemiru, sada šta sada radiš? Zdravo Igor i dobrodošao u naše selo Raščić. Nisam bio u svemiru ili ti kosmosu, bio sam na nekoj granici, ništa posebno. Odakle se vidi da je zemlja okrugla? Jeste. I nema flat earth teorije, zemlja je ipak okrugla, dragi gledalci. Sada radim, spremam ovaj krajputaš spomenik za njegov konačan izgled. Da ga ofarbamo u 2 sloja boje, da bude svjetlo plave boje. Poslije toga da uzmemo četkicu, da popunimo ova slova, sve to imaju svoja pravila. I da oslikam ovdje sliku ovog vojnika, to je mog prađeda majora Milana Savičevića. Krajputaš, to su spomenici koji su se nekada gradili u Srbiji. Jest. Možemo nešto reći više o njima i otkud uopšte da dođeš na tu ideju? Pa krajputaši su spomenici veoma važni u ovom dijelu jugozapadne Srbije, Podrinju, vode porijeklo iz Hercegovine, pošto je narod ovog dijela Srbije nas zovu Ere ili Ercegovci, i kada su bile te srpske seobe. Uglavnom, krajputaš se podiže onome ko nije sahranjen u svome selu. I to su najčešće vojnici, oficiri u ovim svim proteklim ratovima koje su Srbi vodili za slobodu i svoju odbranu. Ovaj krajputaš je novijeg datuma, zato što smo 104 godine imali misteriju gdje nam je prađed poginuo, šta je bio i tako dalje. I zahvaljujući jednom istoričaru, Aleksandru Životiću iz Srbije, koji me naveo na trag da je komandant moga prađeda napisao jednu knjigu. To je knjiga o ratnom putu Šumadijske divizije 2. poziva u Prvom svjetskom ratu. I onda smo našli tačne podatke, poslije smo otišli u Vojni arhiv Srbije, oni su nam izašli u susret. Našli smo podatke i napravili smo krajputaš od ovog kamena kako se nekada gradio u selu Bele Vode pored Kruševca. Oni su jedini ostali možda na Balkanu da prave ovakve kamene spomenike tradicionalne. Ti u stvari vraćaš tradiciju. Jeste, vraćam tradiciju, vraćam dug prema poginulom prađedu i kažu da je krajputaš znak duhu pokojnika da se vrati u svoje selo. Na krajputašu uglavnom imaju ispisani su. Šta piše konkretno? Krajputaš je spomenik koji na sebi ima lik kome se podiže. Osnovne podatke, ako je bio vojnik, da li je bio vojnik ili oficir, neki čin, njegova figura. I poslije toga tekst na krajputašu je takav da se pokojnik obraća posjetiocu u prvom licu jednine. Direktno mu se obraća. Tako da trebalo mi da dođe inspiracija za ovaj tekst, pa smo napravili u odnosu na ove stare krajputaše koji su nekad bili, pa smo tu napisali njegov ratni put, šta je volio u životu i stavili smo te tradicionalne znakove kao što je vinova loza i golub koja vodi porijeklo još iz kosovskih manastira i sve ostale bitne stvari koje trebaju za jedan krajputaš. Međutim, ti nisi počeo sa novim spomenikom, uslovno rečeno. Nisam počeo sa novim spomenikom, nego sam počeo da restauriram stare krajputaše. Kako je to u stvari počelo se? Pa počelo je tako što sam vidio mnogo krajputaša koje je nagrizla mahovina, na kojima se ništa ne vidi šta uopšte piše, i prolazio sam kao pored nekih hieroglifa kada sam bio mali. Prije nekih 5 do 10 godina nam je jedan istoričar iz Guče
pravio porodično stablo 300 godina unazad nama Savićevićima iz Ivanjice i onda kad smo išli po nekim grobljima gdje on nalazio naše pretke, pokazao mi je jedan način da se zagrabi busin trave i da se ova slova ovako istrljaju i tada odjednom poslije 50-100 godina izađe tekst neki. To je meni bilo kao neki strip Marty Mystery ili filmovi o Indijanu Jonesu, ali u stvari to je naše srpsko i naša tradicija. Ne treba mi ni Marty Mystery nego Indiana Jones. I onda kad otkrivate tu mahovinu, kad skidate, počinje taj čovjek koji je poginuo prije 100 i nešto godina da vam se obraća sa nekim tekstom i onda sam shvatio da je to, na primjer, to fin hobi umjesto gledanja televizije. Ipak gledajte televiziju. Da obnavljam tako kraj putaše i da dam primjer nekim drugim ljudima. I poslije ću vam pokazati jedan krajputaš koji je jedan moj rođak obnovio i to mi je, da kažem, bio primjer kako treba to da se radi i tako da smo eto sad tu. Čekaj, nemoj mi reći da se otišao u svemir jer se vratio s idejom da čistiš krajputaše. Nisam otišao u svemir. Svi smo mi u kosmosu, sada trenutno i vrtimo se ovako sa planetom. Planeta je okrugla. Iako me mnogi ljudi pitaju, ja sam mislio da se šali, ali su bili ozbiljni šali, jel bio se gore iznad, da li stvarno zemlja onako okrugla? Ja kažem, jeste, brate, vjeruj. Uglavnom, krajputaši su jedan dobar hobi, a drugi hobi mi je proizvodnja rakije i neki put u moju penziju i neki poklon za moju djecu, unuke, praunuke, čukununuke i tako dalje. Evo ovako, kratak kurs obnavljanja krajputaša, ovako izgleda održavan i obnovljen krajputaš. Veoma kratko da kažem svima, nije bitno da li vam je to neki predak ili daleki rođak ili niko. Ako vidite negdje stari krajputaš, veoma jednostavno, to vam je 3 dana rada po nekoliko sati po sunčanom vremenu i nekoliko, da kažem, kantica različitih farbi. A rezultat je ovakav kao što vidite, poštovanje prema precima. I to kad dođu i stranci, kad ovo vide da i mi poštujemo svoje pretke, znači i mi sami nešto vrijedimo, a možda će i nama neko ovako nešto da održava. Uglavnom, krajputaš se prvo, kad se nađe stari krajputaš, uzme se čelična četka, pa se ona može staviti na bušilice, mogu one akumulatorske bušilice, i onda se skine ta mahovina sa ovih slova, sa ovih reljefa i tako dalje, ostane kamen. Tada izbiju ta slova koja su nekad bila i vidi se njihova stara boja tih slova. Onda se uzme primer za beton, bilo kog proizvođača, namaže se čitav taj spomenik sa tim primerom, to je kao podloga, on ima neku sivkastu boju, ostavi se jedan dan da se osuši i onda se uzme svjetlo plava boja, krajputaši su uvijek svjetlo plave boje, zato što ona podsjeća na nebo i na raj i na te naše pretke koji žive na nebu ovako u svojim likovima. Tako da kada se završi farbanje u ovo plavo, onda se pristupa farbanju ako ima lik vojnika, sivomaslinasto lice, oči, oružje, sati, sve ostalo i slova idu crvenom bojom, a dalje se upotrebljavaju za slova crna, bijela i zavisi od kog kraja se negdje tako slova upotrebljavaju. S koje godine je taj? Ovaj je iz 1915. ja mislim. 1915. umro je 8. januara u Prvom svjetskom ratu. Šta je isto zanimljivo? Kod svih krajputaša su imena i prezimena velikim slovom, sloboda, Srbija, otadžbina, majka, brat, otac.
a Švabo, Bugarin i Mađar su malim slovima. Tako da to mora da se i to poštuje na krajputašima. Eto, to je kratak kurs krajputaša i ljudi, to ništa nije, da kažem, komplikovano. 3 dana posla i veliko je zadovoljstvo poslije toga. Ovaj krajputaš je obnovio moj rođak Radenko Savićević, naš dragi čvarak po nadimku. I kada sam vidio ovaj krajputaš ovako obnovljen, tada sam dobio ideju da i ja dalje obnavljam te krajputaše koliko mi vrijeme dozvoljava. A što nas je više, može to dosta da se obnovi. Puna ih je Srbija i Podrinje ovakvih spomenika koji su zarasli i koji čekaju da sinu ovako i dobiju svoj zasluženi tretman i svoje zasluženo mjesto u srpskoj istoriji. Ideja, kako se zove, sa rakijom, da li ima na veze sa svemirom? Što si mogao vidjeti dozgo? Pa, sigurno nisi vidio šljivu. Iz kosmosa, da kažem, se može vidjeti sve na zemlji, vidi se neka Srbija i vidi se lijepi voćnjaci. Evo, u toj Srbiji vide se dobri ljudi koji piju rakiju. I onda sam rekao, to je. Nego šalu na stranu, dugo sam razmišljao šta da uradim nešto svojim rukama, da ostavim i svojoj djeci i potomstvu. I prije jedno 15-20 godina mi je jedan prijatelj iz Škotske dao ideju da proizvodim rakiju u nekom našem razgovoru koji je bio pod dejstvom rakije. Ovi ljudi što prolaze u traktorima, oni u stvari su to glavni dobavljači voća. Jeste, to su glavni dobavljači voća i moji rođaci, dobri rođaci. U stvari, to što ti proizvodiš je 100% iz ovog okruga. Jeste, to nam je bio cilj da proizvodimo jednu od najkvalitetnijih srpskih rakija. Ili da proizvodiš nešto najkvalitetnije ili nešto najjeftinije. Da nismo u nekoj tu sredini. I kao što rekoh, vraćamo se na taj kvalitet. Taj moj prijatelj Škot je u ovom selu baš bio kod mog strica, koji je dobar čovjek, ali voli da napija goste. Škot je rekao, joj vi Srbi, kako ste glupi. Inače, taj Škot i njegova porodica mnogo voli Srbe. Nije mislio ništa loše, nego je htio da ukaže na neke naše mane. Kao Archibald Rice, na primjer. Rekao je, postoje 3 pića u svijetu koja su glavna i najkvalitetnija. To je malt škotski viski, to je francuski konjak i to je srpska rakija. A kaže, a vi Srbi, srpsku rakiju, najkvalitetniju kraljicu, naspijete u plastičnu flašu koju je ukrala kokoška. Ta rakija mora da ide u najljepšu ambalažu sa najljepšom etiketom, da se prodaje u svim najboljim svjetskim prodavnicama, free shopovima, aerodromima. I tako sam ja došao na ideju da flaširam rakiju. S tim što je mnogo ljudi u Srbiji, hvala Bogu, i Republici Srpskoj doseglo neki nivo veoma kvalitetne rakije. Ja sad znam da ima sigurno 20 odličnih porodičnih destilerija u Republici Srpskoj i Srbiji, koje svi smo tu negdje sličnog kvaliteta i dosta se uradilo na dizajnu, ambalaži i reklami toga. Tako da se ja nadam, kad ja budem imao unuke, da će to već da bude nešto kao škotski viski, ako pomognu država Srbija i država Republika Srpska. Hajde da nam pokažeš tu čuvenu rakiju gdje je praviš. Može. Dobrodošli. Čekaj, sad me vodiš da mi pokažeš tu, uslovno rečeno, budućnost koju si, hajde da kažemo, vidio u svemiru, čuo od Škota. Jeste. A sve to spakovao u jugozapadu Srbije i Ivanjici. Jeste. Sad ćemo da vidimo to naše blago, budućnost. Pa, trudili smo se. Biće toga još. Čekaj, su ova sad bura sa puna rakije? Sva su puna rakije. Osim gore 1/5 gdje mora da bude vazduh. Je li sva rakija tvoja?
da kažem, naša porodična. Pa što je ne pijete? Pokušavamo. Sada da pokažemo nešto tebi, Igore, a i gledalcima šta radimo kad nam neko dođe, da osjetimo, da poklonimo taj tradicionalni pojas. Mislim da je zmijanjska šara. Uglavnom, treba da pomirišemo rakiju, da vidiš šta je miris prirodne rakije. Ovo je šljivovica, bure od 500 litara. Po definiciji, srpska šljivovica je rakija napravljena od šljive iz Srbije i Republike Srpske, koja je odležala 3 godine u hrastovom buretu, proizvedenom u Srbiji. Jeste. I šljiva mora da bude, to je definicija, minimum 3 godine srpska šljiva, srpsko bure, i to je ušlo u zakon Republike Srbije. Mislim da i Republika Srpska ima sličan zakon, da je to naša rakija. I tako da štitimo taj proizvod, srpsku šljivovicu, i to je to. A ovdje sada da pokažemo, molim te, pomiriši polako onako, to je priroda. To je baš priroda. Ima meda. Liči kao da ima meda, ali je to... A znaš u čemu je fora? Bure, ljudi misle da bure služi samo da drži rakiju, da je to posuda koja oboji rakiju. Nije. 24 hemijske elementa, ovaj hrast, kitnjak, mora da bude ne lužnjak. Hrast kitnjak daje ovoj rakiji tokom minimalno 3 godine. Neke rakije stoje i 8, i 10, i 15, ima i 20, i 30 koje stoje u buretu. Zavisi kako ko ima koji ukus, voli tu starinu rakije. I ta 24 hemijske elementa, što reče jedan poznati srpski tehnolog za rakije, kaže rakija i bure vode ljubav. I onda se rađa ta srpska šljivovica koja ima ovakav miris i ukus meda od ta 24 hemijske elementa. Inače, ovu burad nam proizvodi jedan naš poznati pintor. Pintori su ljudi koji proizvode bunar. Čovjek ima veoma zanimljivo ime i prezime, ali nije taj. Miroslav Ilić se zove. Jedan od uspješnih pintora Srbije, i ovo bure, drvo za ovo bure dolazi iz manastira Ljubostinja, gdje su se car Lazar i carica Milica jedno drugom zakleli na vječnu ljubav. Tako da ovo bure ima i vuče i neku ljubavnu priču. I tradiciju. I tradiciju, jeste. I sad u ovom buretu rakija stoji 3 godine? Minimalno. Može da stoji 5 i 10. I onda kada se dođe do flaširanja rakije, onda se odredi da imate rakiju. Neko voli tu od 3, neko od 5, neko od 10. Ukusi su različiti i to je. Ja sam negdje oko 5 godina stara rakija, to mi je najpitkije. Kad smo dolazili ovamo, što smo vidjeli jako puno voćnjaka, vidjeli smo naravno ljude kako beru šljive. Da li to znači da ti sada... Ovo je rakija od neke godine ranije, jel? Jeste. Ova je već stara 5 godina. 5 godina, jeste. Ti ljudi što beru šljive, kako, na koji način dolaziš u stvari do voća? Do voća dolazimo na taj način da uzimamo voće od rođaka, prijatelja, ali već provjerenih, koji znaju šta nama treba, koja količina, u kojem godišnjem dobu. Tako da, na primjer, sad smo u završetku pečenja kajsije. Nabavljali smo kajsiju prije nekih mjesec dana. Pošto ova godina prirode je požurila nekih 10-15 dana, ranije je bilo sazrijevanje nekog voća. Sada dolazi na red šljiva, ali naša šljiva isključivo od koje mi proizvodimo ovu rakiju, to je isključivo Požegača ili Mađarka ili Savka. To je sve ista šljiva, samo zavisi od regiona kako narod koristi koje ime. Uglavnom, ova Požegača, to je za mene Ferrari, pa onda ide 10 mjesta, pa onda idu BMW. To su rakije od drugih vrsta šljiva. Iako su sve odlične rakije koje, kada se poštuje tehnološki proces, kad se izbaci koštica, ali rakija od Požegače, izbacujemo košticu na početku. Imamo mnogo nekih
tih pravila u tehnološkom procesu. Sve je to jednostavno, nije to nikakva velika tajna, ništa nije složeno, samo treba da se poštuje ono što kaže tehnolog i da se kupi kvalitetno voće. Kupuje se voće kao za pijacu. Ako se kupi voće neko, da se kupe one šljive sa lišćem, govancadima od koke, svinje i tako dalje, takva će da bude i rakija. I po mirisu i po Hoćeš da ukusu. kažeš da ti faktički konzumno voće... Jeste. Ako želiš kvalitetnu rakiju, moraš voće kao za pijacu da od njega proizvodiš rakiju. Ako želiš nekvalitetniju i jeftiniju rakiju, onda kupiš onako neke polutrule plodove koji će ti dati takav ukus u rakiji. A mislim da si imao priliku da probaš po raznim regionima razne rakije i kada ne smiješ nekom domaćinu da kažeš je rakija i tako. Jeste odlična, dobra je. Mislim, niko neće domaćinu da kaže da mu rakija ne valja. A trebalo bi. Čekaj, ti si meni sad ispričao da uzimaš, da se držiš strogo tradicije, uzimaš strogo hrastovu burad, Jeste, da. Mislim, kako ti dolaziš sa konkurencijom, pretpostavljam, da u burad ne slažeš i rakiju ne proizvodiš da bi je samo imao. Da li možeš izaći na tržište sada? Ova rakija je već na tržištu, već 3 godine na tržištu. Prodaja nam polako raste, nije sada to ništa značajno. Što sam rekao u prošloj epizodi, djeco ne sanjajte o kamionima, milionima. Ova naša destilerija raste kao neka, da kažem, drvo lipe ili hrasta. I ono raste polako, pa dođe sezona, pa opadne lišće, pa onda dođe proljeće, pa pupoljci, pa je više za 1 metar i tako iz godine u godinu, ali se to dno hrasta širi i stablo je stabilno. Tako da, što se tiče konkurencije, izdvojilo se jedno 20-ak srpskih ovih porodičnih destilerija, kao što i mi. Mi smo mala porodična destilerija Savićević. Nisi mi rekao taj dio. Reci mi, bio si u Rusiji s ruskim pilotima, se druži se. Da li su oni probali ovu tvoju rakiju? To me interesuje. Ško ti je savjetovao da je prošla test? Pošto nismo nikad otkrili gledalcima i nećemo im otkriti šta je moj glavni posao koji je vezan slično za medije, ali za neke ruske firme, već 12 godina. Velika želja mi je da moju rakiju prodajem u Moskvi i ostalim ruskim gradovima i hvala Bogu u tome sam i uspio. Preko prijateljstava i preko usmenih preporuka ušli smo u neke prodavnice u Moskvi gdje se prodaje najkvalitetnije piće iz svih dijelova svijeta i tamo je rakija Savićević jedna od najboljih. I tako da samo da završimo tu Moskvu i da imamo nekih 20 restorana u Beogradu i u Banja Luci i u Trebinju, Podgorici, nadam se nekad i u Kninu. Onda ćemo, da kažem, da završim taj posao što se tiče moje generacije. A dalje neko širenje i sve ostalo, to neka fino radi moja djeca, pa neka radi moji unuci, hoću ja malo da putujem po svijetu, da uživam i tako dalje. A ovo je, na primjer, ovo je, što se tiče etikete, ovo je moj deda Miloje, pokojni deda Miloje. Pitao sam sve svoje stare rođake, ljudi, da li je dobro i da li je to tako može da ja bih, znate, stavio pokojnog dedu da mi bude logo moje rakije i destilerije. Da li je to pravilno ili nije pravilno i otišao sam pitao ove moje rođake koji znaju mog dedu i tako dalje, koji imaju sad 90 i nekih 100 godina i oni su rekli, tvoj deda da zna da će on da bude na rakiji, on bi sad igrao užičko kolo. Da hoće mene moja deca da stavi tako na rakiju. I tako da je deda sada logo zaštitni znak i to je to. Ovo je jedan od najvažnijih uređaja u destileriju, a i u narodnoj tradiciji. Vjerovatno oko ovoga se pjesme pjevaju, da kažem, sveta mašina. Ovo je kazan koji se nimalo ne razlikuje od kazana koji se koriste u domaćinstvima širom svih bivših jugoslovenskih republika. Bitno je da je on napravljen po tradicionalnom sistemu, a to je da je napravljen od bakra. Pošto sad imaju
Kazani koji se, da kažem, za masovnu proizvodnju rakiju pravi se od prohroma i pogone se na gas ili na struju. Znači ta toplotna energija koju zahtjeva kazan ide od gasa i struje. Mi smo se odlučili za ovaj tradicionalni pristup, toplotnu energiju dobijamo od drva. Primijetili smo da rakija ima bolji ukus ako je spora destilacija na drva. Zbog čega? To bih uporedio kao kad jedete picu ili jagnje ili prase koje u onoj krušnoj peći, koje se peče na drva, i kao picu, jagnje, prase koje stavite u rernu. Razlika postoji. Tako postoji razlika u rakijama, jer temperatura kad se loži na drvo varira i tada te alkoholne pare koje idu ovuda pa idu dalje. Tu u stvari kotao, džinovski obični kotao. Jeste. Koliko je kapacitet? 500 litara. Rekao si kako koje voće dolazi, tako da pečeš tu vrstu rakije. Jeste. Koje vrste rakije? Prvo nam dolazi na red kajsija. Kajsiju evo završavamo ovih dana, ona je već i fermentisala i da kažem napravili smo prvu fazu meke rakije. Pošto se rakija pravi iz dvije faze, dobijete meku rakiju od 25 do 27 stepeni, onda pravite onu drugu od 58 i onda poslije se destilovanom vodom snižava, na primjer, kod nas sve rakije na 42. Kajsija je prošla ili odlazi, sad sljedeća ide šljiva ova mađarka ili požegača. Zatim dolazi kruška Vilijamovka i imat ćemo dunju negdje krajem avgusta, početak septembra. Ovaj kraj je poznat po malinama. Jeste. Da li si probao praviti rakiju od malina? Nisam, velika mi je želja, veliki sam ljubitelj rakije od malina, ali na primjer od 10 ljudi koji probaju rakiju od maline, 8 kaže, šta ti je bre ovo? A dvojica kažu, ovo ću da pijem do kraja života. Ja sam od te dvojice, ali je veoma skupa, na primjer, cijena maline varira. Od prilike da je 1 euro kilogram, nama za realan litar rakije treba 22 kilograma maline. Znači, samo za 1 litar sirovine nam treba 22 evra, da ne pričam sad o svim ostalim troškovima koji prate proizvodnju 1 litra rakije. Tako da pokušat ćemo nešto da napravimo, ali nećemo još u dogledno vrijeme. Možda ćemo napraviti nekih 50 litara za prijatelje da mi malo to isprobamo, da vidimo da li to ima neku svoju svrhu. Ako bude imalo svrhu, onda ćemo da nastavimo proizvodnju. Pa, Igore, dobrodošao na ovo lijepo mjesto u mome selu. Pa da sad probamo to o čemu smo pričali. Kažu da je gram prakse jači od 10 kila teorije. Pa sada da vidim. Ajde ovako, prije nego što popijemo ovo, da mi kažeš sad gdje se ja tačno nalazim i ovako da mi bar okvirno kažeš u kojem pravcu je Banja Luka. Mi smo sada na brdu Glavica u selu Raščići, opština Ivanjica, zapadna Srbija. Jedan veoma lijep kraj Srbije. Tamo nam je istok, tamo izlazi sunce, tu je svjetski rezervat biosfere i Golija pod zaštitom UNESCO-a, zato imamo ovdje dobar vazduh pa možemo ljepše da popijemo. Imamo 24% oksigena u vazduhu umjesto 19 u nekim velikim gradovima. A tamo gdje sad zalazi sunce, tamo nam je naša Republika Srpska i lijepa Banja Luka. Na zapad? Jeste, tamo nam je Beograd, tamo nam je Moskva, dole nam je Podgorica i tu smo gdje smo. I sad ćete znati vratiti Zdrav si. U zdravlje. Zdrav si. To bi bilo sve za večeras. Gledajte nas ponovo u istom terminu četvrtkom od 21 čas. Ostanite uz program ATV-a. Laku noć i prijatno.